زۆر باشە دیارە کە سەرۆک بارزانی چەند ڕۆژێکە لە دەڤەری بادینام لەگەڵ خەڵکو و چین و توێژە جیاوازەکان کۆ دەبێتەوە بۆ ئەوەی لە ئامانجی سەردانەکانی و گرنگی سەردانەکەی گفتوگۆی زیاتر بکەین. بەڕێز عەلی ئاونی بەرپرسی لقیەکی پارتی ڕاستەوخۆ لەگەڵمان دەبێت. بەڕێز عەلی ئاونی شەو باش، زۆر سپاس کە میوانی کوردستان 24 دەمێ سەرەتاوە بپرسم ینی چەند ڕۆژێکە کە سەرۆک بارزانی لە دەڤەری بادینانە ئامانجی سەردانەکەی چییە وە کۆبوونەوەی لەگەڵ خەڵکو و چین و توێژە جیاوازەکان و هەروەها کادرانی پارتی دیموکراتی کوردستان چییە؟ gelek spas şev baş ev geryana Serok Barzanî bo sunûrê parêzgeha Duhok û îdara serbixweya Zax û vê menteqê di çarçova wan erkên partiyetiyên Serokê Partî Demokratîk Kurdistan dêtin ku lazim e rêkxistinên partî bi ser ket û şnêzik vedgel wan kom bibet guhdariya راو پێشنیار و ئاستەنگên ڕێیا karê rêxistinê wê bikitin. Digel wê de helsengandineka wan biryar û guhorînên ku Kongera çardê Partî Demokratîk Kurdistan pêşniyar kirîne bo karê partiyetiyê helsengandineka wê jî bêtekirine ka ta çi hed peyrevên nû û biryarên ku Kongera çardê dayîne li vê derê hatine cêbecêkirin. Hevdem digel van kar û projeyên hizbî yan programê hizbî ku berdestê cenabê wî ne ji nêzik ve digel texûçînên cudayên civakê jî yên cemawerî rûyînin ji pêşmergeyan, ji mamostayan, ji mamostayên ayînî, ji respî û kesahetiyên civakiyên menteqê, ji helgirên Mîdaliya Barzanî, ji قوتابی و لاو و خودان پیشه و کاسبکار و اوان یعنی برنامه که چروپر بو جناب هاتیه دانانه هم جی بو ایکو خلق راست و خود داوی خویندن و دیتنن پارتی لسر کاودان و بارودوخ هرما کردستان نافخویی گل عراق گل ولات هرمی گل درو digel van ev helwestên partiyê şêwekê rastewxo bigehîte texûçînên civakê we bo qonaxên bê civaka me serwext bit amade bit ka ew alingarî û astengên pêşiya me çi ne we çawa em şên derbas kîn cenabê wî eva ku van yek di rojal vê derê gengaşet kitin ev ye bele. Silav bo tekekê elîm kekalî niha Serok Barzanî her tekeziyê li ser pêwistiya birêveçûna hilbijartinan dike. Gelo niha ti aliyek heye ku ne li gel birêveçûna hilbijartinan be? Valla mexaben yani bi dev hemû alî û hêzên siyasî dibêjin em hilbijartinê dixwazîn lê ev sala derbazbûyî her ew aliyên siyasî bûn hêcet û bihane girtin û mixabin wext gelek hate kuştinê we bi hêceta komisyonê mişkileyê heye nizanim lîsta dengdera paqijnîne nîzamê helbijartinê yek bazneyî û çar bazneyî û êdî vêca bo her babetekê ji ki peyva nîqaş kirin û nehêlan yanî mixabin helbijardin bêdikine. Helbijardin mafevî milletiye me partî û aliyên siyasî bi taybetî desalatê me girêbestek li gel milletê xwe heye girêbesta me girêbesta demokratiyetê ye yanî em bi re'ya xelkê têne ser desalatê we her 4 sala carekê me li gel xelkê xwe ew girêbest heye ku nû bibîn aya 4 salê bêtin de millet baweriyê diditin vê sultê yan bi xwe diguhorin neraziya ji vê ew biryar û mi'yar û pîver millet e divêtin yanî ev helbijardina heqê vî milletî ye her cure paşêxistinek her cure direngmanek neheqîkirina li milletê hiç rêkeka dînî ne çunku mana me hebûna Herêma Kurdistanê girêdayî prosesa demokrasî û helbijardinê ye we divêt evel bîra me bîtin ku em birêkin yani yan bi em qurbaniyên diktatoriyetê ne birêkin demokrasî hatîne yan bi dewa û daxwaza demokrasiyetê hatîne lema divêt ev prosesa ya berdewam bit me bawerî
به هبید بو کردیار ام پنگا و بو باوجین نسبت ما وکو پارتی دموکراتی کردستان ام آماده اینه ویگا وجه ام آماده اینه من پیویا اگر سیستم حل بجاردنه اگر کمیسیون اگر اوه ام جار حل بجاردنه خواب بکین حق و خلقیه پاشی ام بین بو انتخابات بید کاچه که ماسی هند 4 سال فرصتی هی تو اگر یه حل بجاردن کرنه بی 4 سالا در فتی هی کو ام بین لیست خواب پاقش کی نظامه که نوی داینین کاغالی بباوریه و هشتا اولانانه نیتیان هیه که هل بجاردن دوا بخری جارکی دیکا والله یاکو ام تدگهین یعنی بله چونکو او آستانگت کود کن او بیانویت کود گرن عمل قال هل بجاردن اینا بله اما یعنی نه تکرنه همه عمل قال هل بجاردن اینا و کرم که ناو خوده لبینه یعنی مخابن آلیت ما سیاسی بونه سبب کو هل بجاردنت با پاش بکن کمیسیون ما اول کرنه پرکا او دادگاه ها بلند سزادان ها گل کردستان او ناو قکری فدرالی و بس بو سزادان ما گلک زوزو اسرافت کتت بریارت خودا ولی کر کمیسیون ما شرعیت نمینت ویگا و اخسر دسته عراق دا دویا بو ملت ما یعنی چوابت حزبت ما چوابت یعنی کمیسیون خو پاراستبان خصوصیت کردستان بپارزن بوان ریکا یعنی حبو او سازی و دامودزگهت ما هندی تأخیر بکن شرعیت آوانا پاشت کوتن بله مخابن یعنی ما پیویا کو ام مسئولین برام بری و ملتی وید ام برسف در بین بو ملتی وقتی پرسیارت کن مصیر و دموکراسی چی عمل گلوه 5 سال عقد نکری اما 4 سال عقد و گره بس گلوه هیا چما هین تأخیرت کن بله. نسبت ما وکو پارتی دموکراتی کردستان ام آماده نه همی گواج ما گوتی ام حاضرن بله کاغالی لا گوتارکی دا سروک بارزانی امرو بەڕوون و باشکرایی داوای لەلایەنە سیاسیەکان کرد کە لە پرسە نیشتیمانی و نەتەوەییەکان هاوڕابن و هەمویان کۆک و یەکدەنگ بن لەسەر بابەتی پاراستنی قەوارەی هەرێمی کوردستان یەکدەنگ نەبوونی لایەنەکان و هەندێک جار بەو شێوەی ئێستا کە مامەڵە دەکەن بۆ نمونە حیزبێک بەبێ حکوومەت دەیەوێت لەگەڵ بەغدا گفتوگۆ بکە یا بە هەر جۆرێکی دیکە لە هەوڵەکانیان بەردەوام نەمە چەند مەترسیە لەسەر قەوارەی هەرێمی کوردستان بله هم هرما بر همه خوین و خبات و کداوی ملتیه به حقیقت نیت حکومت عراق و بلا بجید چارچوب هماهنگی العراق نیت وان صافی نینن و الا مع حکومت هرما کردستانی ای وظیفه حکومت عراق یلگل حکومت هرم دانستان دنه بکد و بهانهش مد گرند بجن والله به اتفاق ماشکی و حزب شیعی اتفاقا شیعه و شیعه کی و شیعه و سنت اتفاقا ام حزب جدانه مرای جدایت هین و اوش گلک نورماله یا شما و ساخلمه بس اواکو فتنگریه یا حکومت عراق دویت الگوا حزباش اکودو بدزت بتن الگلوانا دانستان دنه بکت او کاره که بر پرسیارانه نینش لای حکومت عراق و امنیت عراق بخوجی استقرار عراق جتاخته بر پرسه و داخلی و قناغت بت او همی حکومت بری و حکومت و بری 2003 خو جرباندینه و نتیجه جی دوراندن بویا و سر خوشی تبینا ملت مجد توشی کار اسات کرینه یعنی درست نینه و اف حکومت عراق 3-4 سال الگل حکومت ما دانستاندنه که تو وفد مدچن و تین 1001 ورق هاتینه امضا کنه شنو کم این هاتینه خسینه بردسته اندام پارلمان و ابن راسید بجنه و اندام پارلمانت مستقلنه و اندام پارلمانت ونه مفروضه هین احترام امضا خواه بگرن بجا اوادی بو ملعنت یا بو هند یا کو اعتراف امضایت خواه نکن ریز الامضایت خواه نکن بهانهاتینن ما قیس خز علی و مالکی یکن ما عبادی و حکیم یکن ما حکیم و مالکی یکن یک نینن ما او سناس حلبوسی و خمیس خنجر و چوزان ما فهمی حزبت کوهین ما همو یکن اول راستی نه بو ما باشک و امک و گل کردستان همی ما اتفاق هبتن سر هندک چارچوبه که گشتی و امواسا باوریه بکن که هم همیده یک پاپور داینت یک بلم داینت کسش ما حق نین ام جهه خواه کن بکن پاشید مجال تکتیکی دالگل حزبال انتخابات دال وان جها مروف تکتیکت خواه بگورتن اما استراتیجیت هم اهمیا او بتن که عملت خواه بپارزین جارکادی ولی نکن که در صلاة بغدا بیت حکمیل ویرب کتن و فرماندارت خواه پنیرت ویره و که جارت جارا
اف بابتا حنک پیکرن یا سهل گرتن نینه مسئولیت مهمیه و دوید هر کردک هر جهه که دنیای بسر ما بو اکدو بیشت کتنا کردان ام پی خمگین ببین سرکفتنا هر کردکی هر جهه که ام پی دلشاد ببین نه ام پی خود دلخوش ببین وقتی دجمنت ما داگیر کرد ما سرت کون هم بوانا استاب قطین بجن اوه عیبات ابو بالعکس دوید هم همین مقابلی حلوستا کو چت بتن اگر خود نکری که ماسیه گل برانبری عراق ایران ترکا سوریه چه بو ام خمگین ببین و اگر سر کفتین هم همین بو اکودو دستاب قطین و کیف خوش بین و ریکت باش نشانی اکودو بدین که علی نها يعني قالك جارانتي قوتنكو حولين لاواز كرنا ساتويا حريما كردستاني تيكرن دي براتيكي دجي اف حولتين كرن دبي درباري ده ديتناتا بگرم قالوا ابيك چند راسته براستی یعنی حکومت عراق هر دو دم یعنی افکار بده سلوی گاهده دم نویسینا دستور عراق دا و دیار کنه حق و حقوق حریم کردستان دا گلک دو دل بون گلک نرازگو بون چندین جارا بند دستوری دهات نویساندن حتی صبح و جناب سروک بارزانی گوتی دمان اتفاق دکر روجادی دهاتن پشیمان دبون هش روجن اولی بون حکومت آوانا دگو اف دستوره ریگیره و اف ناهلت هم شل خواب کن دوید باز بدین دوید اف دستوره بیتا گوهارتنه براستیشی حتی وگاوه ام بجین 52 ماده نهاتینه جبه 52 ماده این گریدایی ما و نهاتینه جبه و الا نوت ماده نوت و 3 ماده این دستور عراق حتی وگاوه نهاتینه جبه جکنه اول بهنده یک وف کار به دسته وانا باوری به سیستم فدرالی و به فدرالی بونا حکومت عراق نینه و که فدرالی نمینید یعنی ام نمینید به حقیقت تدویت اندناوه و روشهلاتا ناوی اندناوه وان 4 ولاتان دا هیچ اکش هر 4 ولاتا راضی نینن به هبونا کردان هر یک بریکه که دخوازد که کرد نمینن این کار هبونا کردا دکن اول راستیه که و او اجراءات کو یان پیرابون کو حکومت عراق دگرد جو مثلا بودجه جو مثلا نفت جو مثلا چکدار کرنا هزا پیشمرگه و تدریب هزا پیشمرگه لدست نشان کرنا سنور کردستان و جبهه کرنا ماده دستور عراق و گریدای جانا و همین بوهندنه کو حریم کردستان لاواز بکن امجی حبمو برخدانه که دکین خوراگریه که دکین کو اف کیان کو بخوین و خوهدان و گرین و روندکن دایکن شهیدن ما به دست هاتی بکدا پیشمرگه ما خبات ملت ما به دست و هاتی هم ویش دست ندین و لو ماجی همو هیز و آلین سیاسی کردستانی بدرجه اک داخوازگیری نجیت تخواستنه کو ات مسئله پارستنا حریم دا هیچ مجالک نین عمل گل خود نکری گل حکومت عراق تنازل بکین اوید وید بپارزین وکی دی گلیت ناو مال آمده همشن گلیه شکودو بکین هم حزبت منافسین ململانل گلی کودت کین هفرکت اکین وکو نادین ورزشی یا بیانین ورزشین ناو هر ولاتا کی بلی وقتیت بتا کوپا جهانی آن کاس العالم وی وقتی تیما منتخب یعنی تیما بجاره ولاتی تیتن وقتی همچین بغداد دوید هم تیما هل بجارتی یا منتخب کردستان بین گل سیاست مدارن متقلب عراق هم سیاست بکن و گل هم گولا بکن مخابن هندکش آلیه سیاسی گولال هره ما خواهد کن او ری نشان دادن او جه مروپیت ایشتن بله سپاس کن که علی عونی برپرسی لقایک پارتیا دموکراتا کردستانیش دو هوکیل گل زور سپاس